Welcome back sa akong channel. This time mag road trip ta from Opol, Misamis Oriental padulong sa Salvador City. So tara, let's go!
check, it's 2:30 p.m. and nanata sa Molugan. Molugan National High School. Welcome to Salvador City.
turn padulong ni sa Divine Mercy Shrine. So direta, straight to straight. Traffic light na naman. Duwa man di ka Jollibee diri sa El Salvador. El Salvador City. Ang pinakaduol nga syudad padulong Cagayan de Oro City.